Il-Parlament Ewropew ta' terminu ieħor ta' 5 snin lil Ursula von der Leyen fit-tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea. Votes in favour 401. Il-vot favur von der Leyen ittieħed il-ħamis fi Strasburgu u von der Leyen ma kienitx kontestata f'din l-elezzjoni. Kollox ivvutaw 707 MPs u hi kellha bżonn 360 vot biex tikseb maġġoranza. Von der Leyen ġabet 401, għalkemm l-appoġġ kien ferm inqas minn dak li kellha Roberta Metsola li kisbet 90% tal-voti tal-MPs. Quddiem l-MPs preżenti Ursula von der Leyen għażlet li titkellem fuq l-aktar temi li qed jolqtu direttament lin-nies, l-għoli tal-ħajja, il-prezz tal-proprjetà, il-bidla fil-klima, kollha kwistjonijiet li qed iġibu ansjetà fost iċ-ċittadini Ewropej. We are in a period of deep anxiety and uncertainty for Europeans. Families are feeling the pain from the cost of living and housing. Young people are concerned about the planet, their future, and the prospect of war. Companies and farmers are feeling squeezed. And all of this is a symptom of a world in which everything is weaponized and contested. Von der Leyen ma dejqet xejn titkellem dwar ir-realtajiet koroħ li qed iġibu magħhom il-gwerer fl-Ukrajina u fil-Lvant Nofsani bil-President tal-Kummissjoni tappella b'saħħa sabiex jieqaf il-qtil ta' l-innoċenti f'Gaza. Europe has a responsibility to play an active role in the world, starting in our neighborhood, and in particular in the Middle East. I want to be very clear. The bloodshed in Gaza must stop now. Fid-diskors tagħha fi Strasburgu, Ursula von der Leyen qalet li l-Unjoni Ewropea trid iżżomm mal-miri tagħha, partikolarment fejn jidħol il-bidla fil-klima. Isaħqet fuq il-ħtieġa li l-Ewropa tkun b'saħħitha aktar minn qatt qabel, dan fil-waqt li insistiet illi mhux se tħalli l-estremisti ifarku l-Unjoni Ewropea.